بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رحمان و رحیم. بجم رحمد و ثنای قلب و جانم ددم بوی خالق کون و مکان وی به انسان دای زانین با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم هم علیم و هم کریم و هم رحیم مالک افلاک و اسمان بحر و بر رازق جمله هین رحد بر هم تمام آن وجود بقدرت جن و انسان و باسم رحمت نعمتا خوش امکرین کو مسلمان هم محمد سرسری مکن شمان. صدق و صفا کان محمد مصطفى کان شفیع فی الوفا کان محمد مصطفى کان گلو شاه لطیف کام بشناوک شبه حنیف مسکندنم رمزا شریف کان محمد مصطفى کان محمد مصطفى كان يا صدق وصفا كان محمد مصطفى كان شفيعي في الوفا كان محمد مصطفى كان قلو شاه عرب كان حاكم بعزل ونسب وي معجزات كل عجب كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى parmakları görelim, parmakları. وديني كامل كيا ودي شرع عادل كيا من نورنا عاطل كيا كلو بليستانا كيا كلو بليستانا كيا محمد محمد رهباننا محمد 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 رسالنا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ey Rabbi Rahim olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bu topluma hayat verip, onlara irade verip, onları dini Muhammed aleyhissalatu vesselam'la, yani İslam diniyle müşerref kıldığın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilileri olarak buraya topladığın bu cemaaten dolayı sana hamd ve senalar olsun. Senin gönderdiğin kutlu Nebi Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmuş, onun çağrısı üzerinde annelerimiz çocuklarıyla beraber icabet etmiş ve babalarımız da bu şekilde buraya toplanmış. Bunun sevdasından dolayı toplanan bu cemaate Rabbi Rahim senin peygamberine salat ve selamlar olsun. Çalından, hasretin kulağında, aşkınla kavrulmuşuz yolundayız yolunda, aşkınla kavrulmuşuz.